Salih. Kamışa bak kamışa, su neyleysin yanmışa. Kamışa bak kamışa, su neyleysin yanmışa. Mevlam sabırlar versin yarımdan, yarımdan, yarımdan ayrılmışım. Mevlam sabırlar versin yarımdan, yarımdan, yarımdan ayrılmışım. Fırın üstünde kürek, yanıp kavruldu yürek. Fırın üstünde kürek, yanıp kavrulma yürek. Çok dertlere dayandım, dayandım, dayandım. Burada dayanmak gerek. Çok dertlere dayandım, dayandım, dayandım. Burada dayanmak gerek. Ben berince kalmışım, ateşlere yanmışım. Ben berince kalmışım, ateşlere yanmışım. İster al ister alma, başına, başına, başına yazılmışım. İster al ister alma, başına, başına, başına yazılmışım.
Bayramlarda kartı yaşı oynap gülüp şenlensin. Kırım'ın oyuncuları şenli oyunlar bağışlansın. Kaya kayaya bakar, kayadan seller akar. Kaya kayaya bakar, kayadan seller akar. Benim yarim gelmedi, gözüm yollara bakar. Benim yarem gelmedi, gözüm yollara bakar. Kayadan emdim bugün, elime de altın bugün. Kayadan emdim bugün, elime de altın
Друзья, это был крымско-татарский ансамбль «Хорам». Поаплодируем им еще раз. Машаллах, какую программу они устроили, как настроение подняли. Қырым ансамблі инанылмас мұйтыны яраттылар. Çok sağ olunuz, ансамбль «Хорам», достлар. Продолжаем нашу концертную программу. Как мы уже говорили, сегодня на площадке в парке Тренева проходила борьба. Куреш. Все, кто не знает, я думаю, что все, кто здесь присутствует, скорее всего, 100% знают, что такое куреш, национальный вид борьбы на поясах. Думаю, мужчины многие пробовали в своей жизни заниматься таким видом спорта. Все-таки это наша гордость, и сейчас на сцену выносят кубки, медали. Сейчас мы будем проводить награждение, друзья. Наши борцы соревновались, и мы сейчас узнаем, кто же из них стал номером один, кто из них стал самым сильным борцом в национальной борьбе куреш. Главной судьей был всеми известный, любимый Рустем Казаков, первый олимпийский чемпион, крымский татарин. Поаплодируем ему еще раз. Мастер спорта Рустем Ага. Әбет достар, халқымыздың ең белі ве көрімлі спортшысы, Олимпик ойынларының чемпионы, 2 кере дүния чемпионы Рустем бей Казаковны давет етеміз. Ве достар, енді епіңіз білгеніңіз кібі бүгін байрамымыз девамында біздің мейданымызда күреш ярышлары олып кешті, сізді оларны сейрете білейдіңіз. Ве шымды маны көресіңіз бойлы güzel bir masa üstünde çeşit türlü hediyeler, çeşit türlü mükafatlar, tatlılıklar var. Şimdi ise kureşte iştirak etip galibi kazanganlarını biz sanaga davet etemiz, bizim kureşçilerimizni davet etemiz. Поаплодируем, это наши маленькие борцы. Evet sayılı dostlar, endi biz Kurban bayramına bağışlanған merasимimizning böyle acayip bir noktasına keldik. Şimdi biz bizim galiplerimizni, 1, 2 ve 3 yerlerini kazangan kureşçilerimizni hayırlayacağımız, onlarını mükafandırılacağımız. Ve şimdi Друзья, ну а мы приглашаем подняться на эту сцену всех спортсменов, которые сегодня соревновались в национальной борьбе куреш. Подходите на сцену, поднимайтесь, будем вас награждать. Evet, bizim kureşçilerimizni bekleyimiz, sanaga ularni davet etemiz. Но мы начинаем. Men endi belesem başlamaga da mumkin. 3 yerni 25 kilogram ağırlık kategoriyasından başlayıq ve 3 yerni kazanğanı için Useyinov Mehmet sanaga davet etili. Машаллах. ...25 kilogram ağırlık kategoriyasında 2 yerini kazanğan Яячиков Талят davet etili. Весовая категория 25 килограмм. Endi aynı bu kategoriyada 1 yerini kazanğan Ustimchuk Ali davet etili. Hayırlı olsun. Gрамотаны da beremiz. Endi dostlar 25 kilogramdan ziyade
Ағырлық категориясына кечеміз. Үшінші ерні қазанған Крымбариев Ахметны давет етеміз. Весовая категория 25+. Айны бұл категорияда екінші ерні қазанған Шаматовский Али. Али бей жоқ, ама біз грамотаны епсі бір қалдырамыз. Ждем Алибея на сцене. Итак, первое место, друзья, весовая категория 25+. Бірінші ерні қазанғаны Ичун Халилов Ренатны давет етеміз. Машалла Ренатқа. Мұна бойледір біздің күрешшілеріміз, достлар. Біз ісе яңы ағырлық категориясына кечеміз. 30 килограмм ағырлық категориясында үшінші ерні қазанған Ибрагимов Амет. 30 килограмм. Грамотно турамыз. Отыз килограмм ағырлық категориясында екінші ерні қазанған Усейнов Мухаммед давет етіле. Усейнова Мухаммеда тоже просим подняться на сцену, если он где-то в парке. Аляда санаға көтерілмеген күрешшілеріміз олса ұтанмайып көтерілсінлер, оларны идеялер беклей. Шымды есе бірінші ерге кечеміз. 30 килограмм ағырлық категориясында біріншілікні қазанған Алиханов Адлан давет етіле. Первое место. Яңа ағырлық категориясы, достлар, 35 килограмм ағырлық категориясында үшінші ерні қазанған Гарипов Булат. Мұнда ма? А это уже весовая категория 35 килограмм. Девам етеміз. Екінші ерні қазанған Якубов Эрлан давет етіле. Ве 35 килограмм ағырлық категориясында біріншілікні қазанған Муртазаев Эрланны чағырамыз. Муртазаев Эрлан санаға. Сайғылы достлар, біріншілікні қазанғаны үшін Муртазаев Эрлан давет етіле. Эрлан бейіні беклейміз. Весовая категория 40 килограмм. Яңы ағырлық категориясы ве бұл категорияда үшінші ерні қазанған Тугу Гафур давет етіле. Біздің күрешчіміз мана келді.
40 килограмм ағырлық категориясында екінші ерні қазанған Королев Владислав дәвет етіле. Достлар, 40 килограмм ағырлық категориясында біріншілікні қазанған Алиханов Ахмет дәвет етіле. Ну а теперь назовем победителей в абсолютной категории среди юношей. Первое место Суфьянов Ролан. Ролан Бей біріншілікні қазанды. Ну а теперь, друзья, пришло время назвать главного победителя, того, кто получит тот самый приз, за который сегодня боролся, живого барана. Эбет. Итак, первое место во взрослой категории занимает Примшоев Тимур. Поаплодируем, друзья! Алғышлаймыз, достлар, біздің баш идеямызны қазанған күрешші. И символ сегодняшнего праздника – живой баран. Мұны бөйле дүлбер бір қочқарына біздің ең күчлі күрешшіміз қазанды, достлар. Друзья, сейчас хотим дать слово Ленуру Абдураманову и поблагодарить Ленурбея в оказанном содействии проведения сегодняшнего праздника Курбан-Байрам. Ленурбей, вам слово. Сау болыңыз. Селям алейкум, урметтілер, витан қардашлар, дин қардашлар. Бек бұйық Құрбан байрам қайырлы болсын әркезге. Çok sağ olun айтажағыдым муфти бейіміз Эмир Бей за оказание содействия проведения этого мероприятия, которое имеет большое и важное значение для всех нас, мусульман. Отдельно хотел бы поблагодарить за организацию вот этих замечательных победителей по борьбе куреш нашего именитого спортсмена, олимпийского чемпиона Рустема Казакова. И всех сегодня, кто принял участие в организации этих мероприятий. Всем хорошего настроения. Курбан Байрам хайырлы болсын. Чок сау у нас. Друзья, давайте еще раз поаплодируем и Рустему Казакову, и Ленуру Бею, и всем нашим сегодняшним спортсменам, которые так хорошо боролись. Біздің күрешшілерімізге алғышлар.